me bisa yes maame ana papa beyi yenka te akwala eho kafo e de amanana nse parent bi wo ho a wo se wo di be ma boss we de yempe bo hu no mo ankasa akohwehwem te obo no makwa se na mse akwala we ana ye pese wo ware no kwan bi si na ye ana se wo pay yiri ana kunu e ma womba sesi ade me de minima ne se saatam no etwam okay na etwam so a ebi wo so a awofo ne de no eye ebi wo so enye mintumi ka se force a ware no ebi wo ho a eye ebi wo so enye na ni nyina ne se nipa no ye gidini no ni mawurade osura awurade yaka so obi sura awurade a se obi ochi bone na Job no osuro bone awurade ka cha Job osuro bone nti obi ochi bone na oye nyame akoma so ade e ma no obi osuro nyame ahobrase ene suban nyina ka ho bi na ma awawe ntimi ensesa obi a wo wiase member Kristo mu ana aware okoshide say me ye Kristo di akohia be ma me don papa se be me yon kwa asare na odo yi wo ho na ye pese ye ware me ntimi ensesa member Kristo mu ana o bia besin ko jam asale yem ko night na bia o me nko o besin ko yem ko ne ho me ntimi ensesa no be ba wale esmo obu o ho a senior ope oba no kekenti so ka se o mesini enko asore a obekọ but no nim Kristo okay so say no a church goer say no nim Kristo no nyame mu asukwe eno de obetumi de wachi kaka wa hwe ochina bi no na ajegon okay na awofo no eni asede bia wo ho say mekofa be ma bana ma awofo so eye ekristofo na medmacho mo say be ma mpese me wa renew onye Kristo ni eno ntino omo nkyerɛkyerɛ kwan no na omo ma me kuna me be wa renew no onu so ehu Kristo omo ni asede bia wo ho sa me mo de to me de me ba wo kware na wo nya gidi ni me ma nware alendia me de me hu tina ma me kasa okay sa se obakọ ware sa no nya gidi ni ene de me ma nkwa ware because se dipa bebre ya ware a se omusun bugem aware problem doso untumi punka nti best thing say ye kware a yempe obi a ye gidi ni say we should cut our coat according to our size we Kristoni a so ware Kristoni oye wiasini za so ware wiasini mata na okashe ye de me de Kristo bu na meka okay Kristo mu ana ma say oka ana ma asede bi e wo biom say futuo be na ya awofo so de be ma womba mo kware eye awofo so mo ba omoma na kwa ware a omuntu omofo pa efutu papa nyame mu efutuo mo mfa wiase efutuo ntu omoma na wiase de edi bibia de be maye nyame mu efutuo ukwa sebre nwase uyoba bre nwase ma wokunu na wokunu so nyeden enno ene e bible na aka na wokunu no na se ba makaba ko a na oba so bi wono akaba ye miensa na nan eno de ye mfa nkwa ware wokwa bre nwase na mepa ochow ena de ba ko no so se mema no titru sorry kanu mepa ochow anasa sorry eyom di papa so ma ye from so am be biem no aka say I'm sorry no di ma wo mo na so ema be bi ni mutumi ye nti obi ama no homoden e wo sa afene mo ma question bi eyeme eyi kakra na mbisa se oba e de be ma be kirewo se ma mpacho we na mpese me ware no na be ma ntim ba bi oba no so te won che e wo se wo makwai ma oba no ekosi nyoma no okoye dwane ma no mpacho hye aware no question again mpacho question se ma ye oba na me de be ma ba fie se ma mpacho me banye mpese me ware no na wo se okay na me ku a me be ware no oti ba bi enkan se oti so tiom na me so meti ablikuma na be me ya frame se onunyoma ye fi ana se ejuma nti ontimi ye dwane me be ye dwane hye fridge mu ma no no waye mami obe ma ho kwan o ma ho kwan a identity o ma ho kwan zo identity a me de to me ma ho kwan o ma ho kwan se be ma ne nye me ba no ho ade dia and never
saa de no say nhwurema na twetwo nwumba saa niema no na mekosi niema mekoye aduane ma wanhwe ya na atija enti no so ba no be ma no nye oba no ho ade a susu se ba ne beben obi o ha de bia no woni nchen de bia no woni nchen e ba saa no a emfa ni onyam hye emma Kristo. Okay, enti obe Kristo ni ndi anka wo se wo hwehwehwe ho fi saa nyama no saa na ma mi kwento onu so kwa adwuma da bi na wukunu wa ye ho ade so wa ye ho ade dia husband to be oh so I want to be to make us our day say ni medwane ya ene dia before na wo be kono say wo sua aduane nua enye say oka hwe okay jani ni hwe say me nsa no ye dia ese nti ese ye mema na ye chew aduane nua pa aduane nua say bebre ye take away obi okokofo bi no be ye aduane asisi wo ma no enhu hia ese oba wo ba wo sua aduane nua wo ma me nua aduane wo fi asua wa start nkwala bere mu no na wo sua e be sa obi wo a owore a ne ma me kwa na ye aduane no de abre no e wo fie na ni kunu su ni mo but e be sa da wo ma me ni wo be de no wa ye aduane e ma no tina wo se me sim ko ye aduane ma me husband to be no hu se me ni me aduane ye aduane ni ane de unim na unim de na unim ntene de ye mfa nkas asam nte ya ye nyayo ni enhwe aduane nua no wo fie na nte ye kwa ye kopreko ni nyina oh me ke ka na boy ya me wale no o she jeans me say be she jeans na ma be de na me hu jeans so say me practice ana wa say me practice so say because tomorrow eat na ya ba no ma asem na woka no eat na ya ba no ye nchedanti ye wose ye kosi bo ni esi ne ye nia ene de so nipa bebre kura wo ho a omo ne oba ne be ma neti a o ma wo ne so be ma ne nye ne ho ade e ba sala emfa ni onyam hye ma Kristo e ba sa be ma no be bo ba no so wa ma ba be ma nye ho ade na odi kan ne no wo kotena no so a obi say wo wie na ma ye ho ade na wa wo mienu wa wo miensa wa wo nan and the sister ene de enye wo Kristo mu kwa de enye kra ma o kasa no o se eya na awofo no won bom paye na o mo so nyama bi wo ha wo so mo ye ese me bisa awofo so timi gu aware ana se wawe awofo ya na ejina mu jiska na wawe wie no wasanso abegu no awofo timi gu aware oh aware good ye Kristo kurachi okay Kristo kurachi nti wawofo a obeye na aware na gu no ene de Bible say de nam so hinti bia beba no onue nti de betumi aka wo na na chese awofo ni mu bi no ntimi ngu aware enye sa awofo akra gu aware awofo de obeye de na okogu aware say bia menya asema me de kọ ma me ho na ka che ma se na me ile o onu so ntumi fu papa na ende waka say ai yeni say enti na be di kan ka sa awofo no yentu ye manofo obatan bi wo ho a sabe oya obatan bone o ntu ni manofo ne kunu ya ne oni ne yede wo ho na ne yede ne kunu ye bibi pe to abobo ne mama amene wo ye obasa wa wale enche wo si wo ne magu abonten so wo ye kisoni gidini ankasa na wo ye oba na wo koware na problem bi kura ba wankasa obetumi agina no asolve problem mpaibo nyame tumi mpaibo me ma so na mahu sap nyame otumi ade nyina aye Bible say is there anything too hard for the Lord? There is nothing too hard for the Lord. Enti so wo gina na wo bom paye wo yesa pe na wo ton nsam na wo ka obu okwada danfo kwa no de akosi ho na me kuna yese na me kuna yese wo yesa e bia ne dia no kra bon sense sabe wo de no na so onka na wo de no wo kan na no de ko obu ha chop money yesen wo kra wo kunu chop money kwa bi kra ma wo so wo asset ma senyanko ma za ta kuma se go besta ma me bisa me be wura aware mu a na anasima ko hia be ma wabonten
o se me di ni befie instantly ana se me twentwen so ho be ma ni suban asam ni abefie e bia me kena ma wo so bisa me nti yakosua be ma bia upie na be ma bia anya o se be ma bia anya o se be ma bia anya o se o se me di ni befie instantly e ma ho fo ehu ana se me twentwen so kakra ese ohu na eya ese wo my time okay now study ni pano unse obu ho kra na obeba bepew ne so na wani nje no ho but metumi aka say odo e develop nti at times go to na woni ne ho no e bia ne ye bi ne kasa bi ade bi oye nti ama wo bepe na asam nti ese wo twentwe na ho ne suban ese wo hwe ne suban ne ye ne na ade ansana wo de ne beba wo de na be kire wo maami wo awofo ansana ma me pese we de afutuo ema amamefo ene emabuna o pese okọ abawie mu asade no wakire wi sutu ma me awofo no efo e wo sene omo baba ware a omo si emfaso enje omo ware eye awofo ma me fama ye mamefo no titru se oba be kwa ware a mana futupa tuna futu fanyame mu afutu fatuno nyame asama no na hwese omumienu no omo be ware no hwese omu nyina aye woma mankasa wo baba no na wo baba ma no kwa na obedi na chi tu oba no fo tu be ma no fo na ade ba kwa mehunu se atams no ya mema maame no omo ahomte mema ne mu maame mema ne maame se wo ye se me oba se na me bebe ma kwa ware no edu be bia ye ha adwen okay ye ha adwen ewo eye mema ne maame no e ha adwen pa ene se obu ho a kasa na me bai ena ma bre no ho ena sei na sei na mo kra na wo he obia so abre ne ba ho nti se ba asam no unsa ya ye ni nyame asam no so unsa be ma ene be kwakwa ware oba no ne oba na ye honam ba ko wo ho nti so mo be ye honam ba ko a obu ho a omo ye bibia pepepe ene ne minim because abrofo se omo ware a omo says anwa se omo account kwa omo ebi nim ye ba ko ni ade na ebia ha de ntisa na de metumi aka ne se tuomfo na maomo afutu papa mentu afutu mansem papa mfi wanum emra ema both of them na nya saa wa mama afutu papa afutu bone no ena nyonko ena yesusu eni nkomo wo nkomo a di kire nyame wo bom pae na hunu nyame din kita ho ne hunu ni din kita ho nti se wo won komo bia memfa nko ma wo wadanfo wo sofo ho obetumi enenaka wakache no wetumo fo fine okay sa ema pacho ye beda se pa se eneso ye ba ye no wade fo so wakire ade mama yesu ade mama ya adwuma bi ene ye se be ware no ene awofo no so beji yen aware no so no o ma dwun ebia yen mistake ene aware dia kristo ni ane ebe ware no yen hwese ntawantawe bi ebeba ya ware m yeda se pa nyame ensha pa apa ebusia for ye ne lady reverend Ernestina Akosia Adobia adodo na enim no aspama co so what true light baptist church wo achimota ane ne ye ne ebe twetwe nkomo efa asede a ewo awofo ho se wo ma ware am gidi se ne wasia de papa efri mama akoso yenso yesia ade ne ebusia me ka wo se opata de papa anase papa nyame wodi ndia fueni ekopiemu ewa na Tees Boutique and Cosmetica owo ablekuma agape tharazo ubenda no ewa 0242631620 0242631620 ebusia na Tees Boutique Queen Vasti Foundation ese na ye de na eya oye no time aso ebona o share se we da be som no so de aka ne de no ho no de akohwe janka mabro wani wana woni bi no time no ayebe eno nti no friend no e was 0548302985 na oni no NCC bibia se wo de ne car na wetia ono so do car na ono so etia na ama wana woni bi
enso sere ahye onwano aware mu nsem ana wo attention tv ene ye de beso mo ene mama course ye ebusia medin ene akosia sparkles ye ma monishwa monity keep watching attention tv